Man, it's your boy the General X, the DJ 257 representing microphone ya mbere ni DJ X the DJ kuya kabiri aratwibwiye umuhungu wanyu yatembagaye kumanga Imana igatega ibiganza nkuko vyama again and again. Musirikare, you know why that's the soldier was gonna beat us down because the soldier you gonna be soldier everywhere aho uri wose uri umusirikare ariko ukamenya uburyo ukungene igisirikare kigenda urazi igisirikare umuntu yambaye ingofero y'igisirikare ni lazima umwemere yuko kari fresher so ariko ukamenya n'igikorwa cy'umusirikare kandi umusirikare yubahwe. Yego, ndabyemeye ahari hose utarabye igihugu no igihugu kwanza jese ndeba igihugu ako ndeba aho ntumbera bavuga ati umusirikare ahari hose yubahwe urumva so kuvuga ni mu Rwanda mu Burundi hehe muri Kongo cyangwa hehe ako umusirikare agire gute yubahwe. Urabyumva? Yego kabisa. Icyo cyambere kuko umusirikare ni wajejwe niwe akingira umutekano w'abanyagihugu. Niyo mpamvu mvuga ati umusirikare yubahwe. Ndio maana ya uko murakubita n'isaro. So yes aho umusirikare ahari hose mukubita n'isaro ati yes sir aho umusirikare ahari hose yubahwe. Siyo kuvuga mu Rwanda so kuvuga ni mu Rwanda cyangwa mu Burundi no muri Kongo cyangwa muri hose umusirikare ahari hose yubahwe. Ipeto ari kubisa ni peta ni salute ya yubahwe. Ego kabisa. Haduciriyemo tutaraheza ntuze introduction bitangu iki wavuye ubahe muri make ukora iki? Jaba yiva from state mva muri Arizona from state yeah from Arizona. Oya ngo from state. From where? From state man, nakubyumva wewe nakubyumva. Oya uvuze ngo from state. From state? Yeah, AZ. Yeah, Arizona. So, state Arizona. Yeah. So washatse kuvuga ntuze abbreviation y'izina rya Arizona. Yeah. Okay. Ndio maana yake. Okay. Yeah, so ariko nkaba narabaye imyaka atari mikeya zamaze imyaka karibu 20 20 mu Kirundi. 20 mu Kirundi ni 20 nyene si mu Kirundi no. Oya 20 nyene 20 20 mu Kirundi sivyo nashatse kubwira nyene 20 ni mu Kinyarwanda. Okay, wavukiye he? Navukiye mu Rwanda papa n'umurundi mama n'umunyarwanda papa n'umurundi. Uri umumetisi none sindo maana yake umumetisi n'u Rwanda gusanga ntabivukiye mu Rwanda papa n'umurundi mama wawe n'umunyarwanda uvukira no mu Rwanda ariko mu Burundi ntahonze none wiyitike? Je nita ko n'umunyarwanda. Okay, kuko nta Burundi nzi. None mama ari mu Rwanda none wibaza yuko noza mu Burundi ahantu ntazi
none nk'abantu usanga bafite icyo kibazo cyo kuba baravukiye nko mu Rwanda ariko ababyeyi babo bakaba ari abarundi cyangwa ari abakongomani cyangwa ari abatanzania cyangwa ari n'ubundi bwoko buva hanze, kuri wewe uwumva ururimi wo mubwira ko yo biki cyangwa yo cagura iki, like yumva ko yoba ari nk'iki nk'umuntu amubaje ati wowe uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi, ikintu gihari ni yovuga ko ari iki, ikintu gihari ni kinyi umenya aho waturutse, aho wavukiye, aho wavukiye niho hazima ya kubera yuko abantu hajya wavukiye niwo mu rugo, ntago woja ahantu utavukiye utazi ngo bimeze gute. Urumva menya hajya ahantu wavukiye rosasi. Ego urabyumva? Ego none nk'abantu bavuga ngo okay ngo nuba ndaravukiye mu Burundi cyangwa nkavukira mu Rwanda, ariko agaca avuga ati jewe kubera ko navukiye mu Rwanda ndi umunyarwanda, cyangwa ugasanga aravuze ati kubera ko nabyawe n'ababyeyi b'abarundi naho nuba naravukiye mu Rwanda je ndi umurundi. Wowe ubabwira iki kuri wewe? Kuri je ndababwira ko je ndi umurundi, ntabwo ndavuga ko n'umunyarwanda, ariko ibintu bibiri, mama n'umurundi, mama n'umunyarwanda, papa n'umurundi. None ari nkawe wovuga iki? Ufise amaraso ya bose? Urumva je mfise amaraso abiri. None uri Rwanda Burundi? Rwanda Burundi kabisa. Ni Rwanda Burundi. Amaraso ya papa na ya mukecuru. Aho mvuga ko ndi Rwanda Burundi kabisa. Nukuri? Upresenta hose? Yes. Aho nogenda hose nta rumwe atanyakira kabisa. Barabyumva? None okay, muri abo rero muri kiriya kibazo nakubajije nkubaze ato okay nkuko umuntu yavukiye nko mu Rwanda akabyarwa n'ababyeyi b'abarundi, cyangwa akavukira mu Burundi ariko afise ababyeyi b'abanyarwanda, wumva yo present iki, like yo present hose? Urabona umubyeyi w'umurundi n'umunyarwanda bakabyarana bakagira abana, so urabona ikintu kiba gihari, urabona umurundi yabyaranye n'umunyarwanda, sibyo nk'uko kwa papa nyene yabyaranye n'umunyarwanda kandi ari umurundi, so ari nka wewe wumva wovuga iki muri ico kibazo? Muri ico kibazo wumva wo kwishura iki? None ahubwo niwe nabajije kugira ngo ubwire abadukurikiye kuri ntuze kuri free agent. Nanjye rero ngira ndakivuga ico kibazo. Yego, ku bantu bavukira mu bindi bihugu ariko ababyeyi bava mu bindi bihugu bitandukanye y'ivyo bavukiyemo, abo bantu bo kwita abaki, bo kwipresenta nk'abaki, kuko urabona nk'ikibazo twagize cyane cyane, reka nongere ndabivugeho ndabigarukeho. Hari abantu bavutse muri biriya bihe habaye genocide yabaye 1994. Urumva hariho n'ikindi kibazo cyari cyarabaye mu 1993 mu Burundi, abarundi bahungira mu Rwanda. Urumva? So ico gihe rero kuntuze hariho abahuye n'abanyarwandakazi cyangwa bagahura n'abandi bagabo cyangwa abahunze kera imbere y'izo ntambara zose 1972 bavuye mu Burundi bagahungira mu Rwanda. Ndabyumva, yego ndabitahura. So ikibazo nashaka kukubaza rero nk'abari abarundi bahungiye mu Rwanda 1972 bagahura n'abakobwa b'abanyarwandakazi cyangwa bagahuraho n'abahungu b'abanyarwanda bakabyarana, abana bavukiye hariya mu Rwanda bavukiye ku bapapa b'abarundi cyangwa n'ababyeyi b'abarundikazi. Tuvuge ko n'abametise, tuvuge ko umuntu ababaje ati muri bande bo kwipresenta
nk'abametisi urabona biratandukanye. Urabona ikintu gihari nukoye, urabona kubera ko intambara yabaye intambara abantu batandukana, ariko ijya ntambara yabaye kubera yuko abantu bagiye batandukana, ntago wamenya ngo uyu ni kanaka cyangwa uyu ni kanaka, so ugasanga uhoranye n'umuntu utazi, urumva, cyangwa umukobwa utazi ngo ni kanaka, ugasanga ibintu nk'ibyo nyine, kandi kubera intambara ugasanga urazi nawe urabizi. Kera kintu cyose ijya ntambara yabaye, niyo mpamvu ati abantu bose bari mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Kongo, icyo kintu inde papa wawe kubyaye nawe ni Umurundi. Okay, ariko wavukiye mu Rwanda. None wiyitege hose Umurundi n'Umunyarwanda, none wivuga gute none? Abakunzi ba Free Agent Entertainment sinzi ukuntu mubibona ikiganiro bivuga gute none? Ya ndi hombi kuri mwebwe muri ko murakurikirana kino kiganiro hose ndahari. Wewe wumva wo presenta nk'iki cyangwa wumva wo kwita nk'iki nk'umuntu akubajije ngo ese ngo urumuki mu gihe uzi ko wavukiye nko mu gihugu atari ico ababyeyi bavukiyemo bose canke naho baba bose, tuvuge par exemple uvukiye mu Rwanda ababyeyi bawe n'abarundi, ico gihe uriyitike umunyarwanda cyangwa uri umurundi, canke uvukiye mu Rwanda papa wawe n'umurundi mama wawe n'umunyarwanda, uriyitike muri ico gihe. So comments nantuze na ideas yuko mubyumva mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro, hanyuma nongera ndawishimira Mr. State muri AZ Arizona, kandi iyo mfunguye ikiyeri kandi nta muntu amvugisha nukuri kuri Imana aho najeje Imana iguhezagire kandi wakoze ku mwanya wawe waduhaye kuri Free Agent tukakubaza akabazo kamwe kandi ushaka ikindi kibazo nakiguha nta kibazo. Oya uyu munsi tumeze neza kandi thank you.